Babuyiselwe kule ndawo sebesulwe izinyembezi. uNomathemba oneminyaka engu-73 ungomunye wabantu abahlomulile. Uthi kudala elilindile lolu suku. Ndimnandi ndike ndafonela nabantwana bamama basekhayeni ndabaxelela kuthiwa siyahamba. Bathi nyani nandithi ewe kuthiwa ndiyahamba ngolosithathu. Babalelwa emakhulwini ayisi-7 abantu ababefake izicelo zokubuyiselwa komhlaba eGugulethu. Bavuma ukwakhelwa lezi zindlu njengesibonelelo esikhundleni sokubuyiselwa umhlaba. Lolu hlelo lwezindlu ze-RDP iLuyolo ludle imali engu-170 million kanti ke kwakhiwe izindlu ezingama-600 ngaphansi kwalo. The City of Cape Town's objective is to release well-located land for more affordable housing opportunities. And so those land parcels will go through various stages of planning and land use. Leli dolobha lithi lizosebenzisa uhlelo lokubuyiselwa komhlaba ukwakha amathuba omsebenzi.